siya na panagkitsenda. Di si dadaken ni mister na amum ka di tinagatang na tilapia nga adda barbuna. Idi sumagpeten ni mister na inangot-angot na di tilapia. Anya timas na inuna na agsida barbunan at tilapia. Ayan niya imas na nagsida tilapia nga adda barbuna. Ayan niya imas na nagsida